whapoponga fo le nei o talafo o le radio Samoa. Mo atu le taua i Iran, wa whairoi ripoti le tamai le CNN, e fōringa wa tala noa lava Amerika ia te ia lava i le mata upu o ta waifeu tana inga o lo o whaia i le vāo atunu e lua. E fōringa wa fia maari ane le vaenga o le militeria Iran ma lātou whaamatalanga wa whaia whaasanga ia Amerika. Wa riptia fo i pe ama le afe fita Amerika wa fuafua o le aha ave atu i sa sae tūtotonu i se teimi ele o toe mamao. Ma le whaamatalanga o lo o tele awa no o lo o mātalane mo le li prestene. O se so upo le militeria Iran o Ibrahim Salfagari i sana whaasararaunga i rungo le televisia Iran na ia whasiringi ai le taitainga Amerika e whapea pe ua o whaafita auri te tupu te tonu o lo lātou o tunu i se tūlanga o toe tala noa i lama lātou ia i lātou. Sa whasiringia fo i le Minister o Vai Whafo Iran o Abbas Araghchi i le CNN, whasiringia whiutana inga o lo ta ue Amerika, ma ia whaairoa ai o le sui o le tone, po le tūlanga o le tala no atu o Amerika, o se tautinonga rea, o le whaia ina i le mai au no lātou whaatonu atu le CEO o Iran. Whamai Araghchi, e moni sa iei whasuia inga o tustu singa ma Amerika, ai le iei ni whiutana inga na whaia. O lo iei se risi se 45 points o tuina Amerika ia Iran whaau iatu ia Pakistan. O ia vaenga se 45 o mea e mana na o Amerika ia whaia. Ma o ripotia le tuina ne fo ia Iran o lana risi o whaamanino ni ai fo ini mata upu se 5 ina ia whaamutai le taua. Whai mai ma le whaamatalanga Iran, lātou te leto e fiatara noa i sui o Amerika o Witkoff ma Kushner, ai siriro lātou pso o taisa o le sui prestene o Amerika o J.D. Vance. O Israelu whai mai le CNN, o lo iailo lātou papolenga ina nei fola mai e Amerika se maasina atoa, e tau fiai whetawinga i Iran, ai se i whaia ni whaatala noanga. I ratu Filipino wa sau noa le presidente o lea tunu o Ferdinand Marcos o lo o ianga lue nei le whaamautu ina o le suau o mo lea tunu i le mai au na ia whaailoa le iei o lea tunu i lalo polo inga o whaalablawe tutupu whaaposei e whaatatau i malo sianga energy o na o le tau alawa i Iran. Na sau noa Marcos i le televisia lo na tunu e whaapea o le au mai le malo le tasi miliona o paelo suau e whao popo i le suau o lo tutoe nei i le tunu ia wha au o tuai le sapalai mo le isi pasa fuluri maso ma le aso longa le rei lava le suau. Le atu Filipino e pe ona ripotia le CNN o le iwa 8% o lana suau sau sao mai le golf po le whanga i Persia ma o la tau le atunu mua ua fola le energy emergency talu ana amataina le tawai sa sa e tututonu. Pairo fo e le ambassador le atu Filipino i Amerika o lo ngā lue whatasfo i ma Amerika ia wha mautuni a manoa e ma whai ei o na aveina sa o ane suau o le atu Filipino ma i atunu o lo o whai ei sa po o sanctions ale malo tele. I Amerika, o se whai unga mai le whaamasinonga ua whaailoa ai, o le Meta ma le YouTube, e ono ieiso la sao i nia whianga i tamaiti, child harm. Pa marusi ai ma pūlenga o ia company o le pūlenga o le Facebook ma le Instagram, e tatongi ni vai ngā tupe i e no lātou whaamasino. Lipatia le 9 News a Australia, o le whai unga na whai ere wasenga o whaatonu i se whaamasinonga i California, ina ua whaamaonia sa whaatamala ia company, i le whaanga i o ia ma le whaatula ngana o ala au nanga. O se tamaita i e lua sa furu tausanga na ia avere mata upu i tū la whono, ma lana whina ue whaapea, o lona whaonga ino au nanga ia tau social media a o la ititi po o teinei titi, na avea maala ua le ma whaiei o na tau fia lona fia, i whainga whaateko na losi, ma atiri whaatupu i nairu i tau ngase ngase o le mawhau mo ia, mental health struggles. Whai mai le mau o le tamaita ina tangi, na amatona ia whaonga mai ia au nanga whaatoa ono na tausanga. O le mata upu e iwa aso na whafonga ai le whaamasinonga, ma watu ina mai ei ma le whaai unga e tutongi le Meta ma le YouTube, le 3 miliona Amerika. Lo ta ua foi o isi au nanga tau social media pe o le TikTok ma le Snap, na soala upule ala to mata upu ma le na tangi, ai le amataina le whaamasinonga. I Australia, o le whaona rau, le ua whaasaloane no na mai ai rei tu i mātu i se sifo, Australia i se sifo, ma ua lipo tio le a mātele i nā awhiai ngā taifale.
E whaisi mamafo ti munga o whaeroa le au fiai birth, mai whaasoro na malolosi. Wa toe o i le vaenga tolu po le category 3 le malosi o na rau, ma wa malolosi fo i mamatangi ua o le 2 kilomita le tu lale sawa e mai se lava i le Pilbara Coast. Whai mai le vā ai tau o lo wa a fia le teminei au stadi e sisifo, mai wha o peona wha atupula i le malosi o le whae leanga i atu i le wha ai unga o le vaiaso. O lo mata i tua le vā ai tau winga o le wha na rau, ma lona a wala o lo o anga atu iai, e ono a fia i le wha ai tua Exmouth, ai whatateleina lo na malosi i le vaenga 5 po le category 5, a leo lea e ono toe whaititia lo na malosi mauia nei i lungo Denham. Po o whea lava le tueanga i ai e mautinoa lava le awhio Perth, ma wo whautua ina tangata i a whae tete ma mātala i lo longa oso wha fosei po flash flooding. Tala muri mai fiti, o le tō tino i fiti e mata i tuwina i a tatau le Fiji Human Rights and Anti-Discrimination Committee, o lātou lapata iane, o whainga whaavau māloa le tunuu ma tūlanga o upu whai o mālo, e whaasanga tau i ona tiu te whaavau mālo. Mai ona tūla i aini sori ngā tūla whono tautaua po war crimes, ma sori ngā tūla whono whaasanga i tangata i te tono o kaza. O se pepa o whaamtaranga mai le tō tino lea wa tadia ne ai, i le whora sanga mai le mālo ma fuafuanga i whaatuina se ofisa o Israelu i Suba. O le masina o se tema o le tausanga taluai na whaatuina i le ofisa o fiti i Jerusalema. Whai mai eire pare mi o fiti o Siti Veni Rampuka, wa atangi eire naunau ta inga o fiti e fausia ala lau papa, ai le o ni pāpui pui i le vā o atunuu anga nuu matangata. O le papolenga e peo na wha leo e le tōtino lea tau ia tatau, ona o le avea o le naunau ta inga o le whainga māloa fiti e whaatuina le ofisa o Israelu i lo lātou atunuu, e ono sodia ai mai a inga whaavau mālo i tūlanga taua ia tatau, e mai se lava i mata upu whaavau mālo. Tala ia le radio Samoa mo lau whaafonga mai, soifua. Five is a number you can count on. That's 10 shoulders to hoist each other up. That's hundreds of miles traveled together. That's thousands of memories made for life. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555, o valu se lau, lua 555. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Mo tupe whama moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whaawau pia le tāru whapitoa nao le limatala te tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whama moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la foino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tongi ino pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, mo whaasopolia so se vahenga New Zealand yo tātu la, o lo awano fo yo tātu ofisa yo tara mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai sili atu na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu iwa varu wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Tasi limoi votu.
toku mai le pauno le whaamalu lea ua e la ina ia whaamali e ina pau se mea ua o mawaina whaalango mai i lo utau au e te mapua. Ia, i le nganga whaalualo, ma le nganga whaangai e tia au te whiwhie toi whaatalofa ma ufalofa i ha te oe. I le nei fo i asu tofi o le whaatawhiti o ti ute ma Faiva alo Filipa. Na whenga i aima le atunu uina i aso watuana yatu, aso luas fulma le ono le nei o le masina o mati, lua afe luas fulma le ono, o le ua se fulu ma le wha. Minute wate ai nei le tu lai wha. E mane fo nina e wha ima wha manatu atu i a te oe. O le taimi ma le aso, ina ia e loa ia umbea na e whai, au whea fo ina na e te, ke whai mbea ai. A manola sei fu manuia i le pa ia mawalunga o le tātou atunu, i ona tūlanga whaalupe, mai maunga te tele se io o i maunga iti, mai ona ao se io o fo i ona iu. Whaatalo whatu, ma le nganga fia, whaatai i le atua, le vavenga na te whaia mo oe maa ui aso te itasi uma. Na te wha moe ia te oe le po, ona ia fangu lea ia te oe. Ma wha te i mai oe, i lau moe na sengi ai le mauli le po. Ai e toe ala mai, i le tae au sengi. Lola ba, nanga e whai mai inu le vai. Ono le i. Te ale lei lava i ale whalu le no sau mai Samoa. Peter Yane. O le nganga whaaftaile na i le atua. O mwhai fo na tātou toe lau lua whesila whai. I luma o le nu ua le o tua o le nu. O luma fo i o le atua. Ia ai le ngata i lea. O tātou wheilo ai. I le tai au manuia. Tā walunga atua i le o nanga fo i. A le tua whai a whonga mua. Ia, po le telinga fo ia se Manu Francis Ioane. Ia, e peo na utou mafuta ai. I le uli, ana le la. Ia whapena fo i le malu o le tai au le sunga le wha. Deri awa o ia tawai meni, malona au waa. Ia whapena fo i le telinga ia tia. Lea o tātou alo whai le maota o Samoa. Ia o tu tangtanga mai au te le loa tua o tau. A malolara le ngā lulue ina ua ala whai fo i malai fo mai le atunu u le tai au sengi. Ia ala seu Samoa i ona tiu te masadi o Faiva o le ngā te whale o Faiva fo i o le vate tea. Ia mai se o Faiva o le tua vau ma le tua sivi. Ua masani ai le tātou atunu u i Samoa i ona lau whanua mo na ele peitai o le nei atunu. Ia e ala seu Samoa i le usu le ofisa. Nisi fo ia ngai i ngā luenga i whale ngau si mea, ma whale whai ngā luenga. Ia o potu a onga. Ia o nisi lunga o le ala tele. Ia maso se ti u te lava o te tofi ia i tātou. Wha mā lo le ngā lue. Mā lo fo i le ono sa ima le lava papale. Awa le talale ndau te whaia. Sa isi sa wha avevesi lo mā fau i le nei aso. Se iau o mai le teimi tātou te whailua i e malei a taua sa vea. Ia ona wha ata fo i le i a te oe ma mua lo fia. A isi wha avevesi lo mā fau. A he o te sau e mili. Ma pōpō wha lei oe whaile tā. Pōpō mana o mal tā turi i. E te atai. Ia a tā ua i o Savali. E mo moli ina i o mawhaio na wha malama le lei ia le atunu. Manatua, a o manatua le mele. Le ia sa o loa tua i e tongi lau telefoni. A mātou fitau i mai nā isi fo i tina mātutua o le atunu. Ma sani lava o na mafuta mai lunga upenga ta whailangi. Tātou Facebook page, ia whapena fo i male tātou YouTube channel. Le fionga i le swafa ia le malu. Ia whapea fo i ia le tofa ia la lau. O i la uma on tina ua mātutua. Ia e tau ave o la swafa matai mai malu o la tau awhio anga. Ia o fifia lava ua mātou whatalofa ma wheilo ai fo i. Ia ma a mai fo i le wha malo si au wha mai. Le atau, o le sini le la mai e tea.
How do you do this? When your mother has passed away, you're supposed to be at home doing something. Ia mai atangia fo ia tūlanga whaanoa o le whaamana waina le atua ma le tō e sea mai o sitina. Ia mastangata sa pele i tono le tō ainga. Mai whawhena whailea mea li le atau. E te ata mai mai sau we whaile polo kalambe a o le mātou te iloa o lo o tū le whaila ma le tūlanga wha le tonu i tono o lau ainga e mai se o lau tua au whai atu vai al whai ngō fie ia. Ala le whai ngō fie ia te au. Ona o lo pipi i lo u wanganga i le whātua tua i mea umana whai e le atua mo i tātou. Le atau le whaulatanga mai ia te au lava la tō ia. Pea ono whai atu le teimu sola. Sa iai ia le fuafuanga ale pulenga o le leitio. Ave nei o waso malolo mo o waso livia e tāpena pena ia. O whātu vai o aso uma o teimi uma o le ao mo le po e tāpena ai. Ioi. E le mawhai, psychologically, it is not good for me. Ioi. A wafo ia walu o te nofo le whale ma o tilo i ata o lo tina ma lo tama. Ona le leile o se me whai. E ta tai ai lo loto ma lo mafau. To walk the memory lane and bring back all those memories, whether they were beautiful or whether they were painful. Mai o te le mana oila, e te nofo ai, ma e whaapupu se tuli manu, ma e malemo ai i le tafe o loi mata, o lava loi mata. Ai mana o mia le whaamalo si au. Ma o le nā fo i whaamalo si au. E atangia ma wavala mai ai. Lau tau tua ma lau ngā luenga sa whai lauta ma lautina. E toa lo ma fau fau. O lea ea se mea ototoi a te au. O te lea vatua i o umatua. Na wha fo i le lofa. Ioe. Ma lea fo la le nā. O te talitonu ai. Na alu malie lo matutina. Tele le teimi sa wha matalai. Ia mawhaia na mawaenga. Ai mātou whaafsangai. Ma puea na mawaenga mana tala. Ia ele na ole pau i o mawaenga. O taimi uma maaso uma o le soifua. A o tātou la iti se o mai le tūpulanga talavau. Se o mai na tātou o ese atu mo tātou ainga. Ma whaavai le ainga le tangata lava ia ma whai whanau. O mea sa o tawina i tātou. O ni whaamunianga lava ia mea. Ioe. Awa, ada le leile tāpena ina mai o i tātou. Ma tau whaasino sino ala nai o tātou mātua i whaatonunga. O le tā, o le sasa, o le orte, ma mea uma whapena. O le lotu, o le nuu. Le awalu ma o tane, le awalu ma o tinama te maitai. O mea e whai le kalesia, o mea e whai ale nuu. Male i tu malo, ma lautau tua i le malo. O mea umana, o whaamunianga umana, na sa saa malilingi mai o tātou mātua, ia i tātou, le nei vai tau, o le whai ngofie le nā, o lau ngā luenga, i le mā ua mawhitanga ma lo tina, e malosi ai lo loto, ma te le ai ma ola lo whātua tua, ma whātupu ina pēr, ina iau ngā monisi o tau lo whaafonga mai, e au o mai taimi whainga tā whapēr, e luti ai i puava ai mapu i whangalele. And that's why it's easier for me, because emotionally I know I've done the best for my mother. What else that I have withheld back, that I haven't presented to her and giving it to her hands? Malala sisi mea utu. E tal tonu I lau tausi ma le whaamaundi. Nai whaafonga o tua whaafine mauso. O mātou ainga. Ai api sinisi nai e la foia tātou tupe le Western Union, Samoa money transfer, Pacific Easy money transfer, o le RIA, o le MoneyGram, Western Union. E wa ai a nā tangata, o nei ofisa I a te oe. Yaso uma, mataimi uma o le vai aso. Tā ua le nā. Aftai le tua.
ia vanoa lelei na au mai ai. Ni mātua lelei mau ta whanau mai ai ma pa u mai o lato sulu ngatiti. A oa o ina lelei ai lota ita tāpenanga. Ina ia o tailoa e ola e whai suavai. E ola e ta pena le suavai. E le e ola e fu e suavai ma ai suavai. O le mele nana tupu. Ai o tātou mātua sa ta pena ina le loto i fale ma le suavai. O ana nafi e whau ai le so. Dea la, wa uma fo ino fu e le suavai mo. Ai ai. Le au ngā tūpulanga la le si me fai. O i tātou o le tātou tiu te fo i malimatafa i oire nā. O le tātou ta pena le suavai. E fu e tūpulanga a tai au. Ma tau ma mawhai. Ma ia lātou i loa ai. Ona toi tā pena ma whaapulou le suavai. Mo isi au ngā tūpulanga. Muri mai. Mārua. Whatalofa la ma whaatulou i le paia o le tawhatolu o le vāna nofo Samoa o na tulanga whalupe, le vāta ngata ma le vāta puia. Paia ma mamalu whaale malo, paia fo i ma mamalu whaale anganu. Ia a ia mawalunga se vi inga o le atua i momoli ana au na paia, le pai sina ma whioi o le tala le lei. Ia le ainga sa le vi. Ma outou Faiva pa ia o outou whaanono manu ai i le atua. A wā se manuia o Samoa i tawhai fi o le lelulangi. Mai se fo i le nei atu nuu. Ua tātou nopia i ai, ma papa ao ai Samoa ua avea, ma o tātou a ingalo na lua. Le ana toe atangia lava i le whelua i ngā le pāle mi o New Zealand. Le whionga i atui sinave maulu mato tua. Christopher Luxon, ma le pale mi o Samoa. Le sunga lauri le mali atoa. Le watea palota i vau Fosi Schmidt. Ia, ma whapema iai. Samoa and New Zealand are no longer close friends, but we are families. We are related to each other. Ia, e mane vo isi kaimi wal. Me anga ingo, mo folo isi kanga kole aingi, ki poki isi kanga kole aingi. Ele va kualo se kupero ko kong mai loa vidi foa ia o le border security ia le immigration of New Zealand se ka u le mea tōn wale nai tau tātou whi le te milinei o le tātou tiu te malimatafa ioi e le o le ufi na wha manungase o tātou ainga ia no mai le usi tai le tulafono, soli le tulafono, nofo fa soli tulafono, ma ova aso i le atunu nei. Io, le mea moni al nei tau na fai. O e tasu e fa tapito mai, e ta vili tai le immigration, ma leo leo. Io mai fa fo i lau vanga. Ia le mane il na la tiche fua le valili. O le li tonga tāpasi. Ia ma fua mai voi. I mea ori ia o tano Trump Netanyahu. Ile lato os fa ingo Iran na tele yo me mali o la tata wo fo i ai. Ile tau o lo fo nei. Awa o le memoni le na se to e fa umatu la utala e tu sai male. Tau ma fa ina ia tato maua ia free visa, emergency visa. E mi lava se teimi o le tato no fo ma fa tali ai. A o le teimi le nei. E tau le tātou mino i whao ngā le avanoa leo a mai mumua. 24 months or 2-year multiple visa. Oi whai le mea le nāta, e nofo ala i o lea ma lau tus fo lau New Zealand, po lau tus fo lau Samoa. A o la ua uma on a stamp i ai te tonu le lua tausanga. Nana tupu me alfa la velave, ting! Au so lunga le vale lea. Ai te tongi mo mola lo pa se zoi awa ole meta uole na o tātou tangi atu e sui le tulafono free visa, emergency visa ai tātou te le mawhai o na tātou fo i o le whawhita auli o lea leu si tai le tulafono oi e sol tulafono oi o whaalea ngā matalepe whaamurianga mo i tātou mawa no lele o i tātou lava Noe.
We are the culprits because we do not follow the law. The law seems senseless to us. And what happens? It takes away the opportunity for other members of our society to genuinely visit because of a funeral or a family reunion or a genuine reason. O le tili o le au tala pepelo le na le fia punga lunga le vale le sau. E foi la me o le a so vale I le tunu. How does it stipulate and how will it pan out in terms of the reality of having a free emergency visa? Le aila, o le si kaupoe le o, e le vanga mangalo, o la tau fia le mawhai o nalo e se mai ma le atunu. O la fo iei whaamsinonga o lo whaatutu watu I a te ia. O whela o iei ia le tūlanga sa masari una whaia tātou police clearance. Ia, wa shut down umana mea, wa kiria e se nā mea, o le eise tūla whono. Toi ngā mea whapea lea leo na o talano. Yes, e langlango ina la le whai o le free emergency visa. O a tua o patatua, o a whalau o mea nei. Po le vang bumua, what are the criteria set for us? Ele makua ula maro pipo man me mana o yo tatu tangata. Tamam tina matu fatalo fatu ya tu to. Yo le senga ta wale I lo umba fa awa pe ono fa yatu. So se tama masetina o tausia I to tonu o se mauta mo se lawa. So se a inga o lo yai se matu tausi. Take that as a gift and a real blessing within that family. O se a inga whaapio I le a inga le na. Ai sea. Ai a le tina matua, ma le tama matua le nale. O le sili anga le na o lo a inga. E fe sili I ai I mea uma. O I la tou o tua asinsina o lo o iai, le sosia, o le tomai whaanamua, indigenous knowledge. Ko mai ai li lue ka kuio ka mai poko moko ye ingi. A o fo ina la tau whaasoa I le whaatino ina o whaalave lave malan tau whaasoa soa o me maua, o me aluma me au mai. Tele mea le lei tātou te a o a wina mai ai. Tele o meo equation, tele me ta o formula, tele me totia, tele aikia, e o lava fo I o lātou to mai wha ana mua awai ia kālena whaanganu, kālena whaana mua, indigenous calendars, pei fo o le teimi o soa I le palolo, e fo I le kālena whaaleanganu, whaana mua o nā mea oma, o le teimi ia lea Faiva o le teimi e tau tutonga I la au o a me masanu na whaina awa ia le teimi malolo le tangata a ua umana tu ume ele le teimi e malolo ai na la vai talano I le tusi. There is a season for everything, a time to be born, a time to work, a time to weep, a time to laugh, and a time to harvest. Mai le malolonga fo la le na le tangata. I le whaatulunga ina o le kālena whaaleanga nu ule malmalama I te mamtina matua. E le isi na o ina ai I la tau I mene, a o mea fo ina foa I mai mapasi mai e isi au ngā tama, mai isi au ngā tina, mua whai langi le fōlanga. Ai loa le leia e le toina ma le olu matu ai, o le teimi o le tausanga ta te malo loa ai. Tu use I afu ia le ola o mea tuto, tu use I tutongo, mafua mai lao.
Ona iei le fo i leo le taimi o le seleselenga. Uma le seleselenga. Ona tuu fo i la ia lea. E iei la au e ono tutupu i le taimi lea ma lea taimi o le tausanga. E le tutupu uma la au i le taimi e tasi. I le tau e tasi. Not all the trees and plants will grow in one same season. Ia mai le wha malolo, e malolo le tangata. Whai ngā luenga ma le tangata whai whātoanga po le tangata tutuli po le tangata Faiva. E malolo fo i le manawa o le ele. Asia, whangau so o le ele. Ma wa tele fo i. Ia mea fou o tātou whaaleanga i le ele. Too many pesticides, too many insecticides, too many other chemicals, unnatural to the earth and the soil. Wa mū le ele. E te tau rei se teimi e mana vai le ele. Ma toi whaafo i mine rale le lei mo le isi. Teimi e toi tu watu ai. Ni la au ma whaato anga i le ele. Mea uma whaale natura o mea na maua mai o tātou tamam tina mātutua. Ma lo atu i mauta malawa. Ia, tātou si o lo maua lo tau malos. Ia, mautou whaatalitali mai e fo i le tātou polkalambe o le ngā Gagaifo Faiva. Ia, ma le tāno ava i le astona i te maua i le sao. Ia, ele ngata la i whale o tangata mātutua. Ia e whapena fōi i mauta ngase o tausia ma whaata o tolia i nisi o tau o ta mamtina matua i o le talo le ataua. Ia pa iatu, pa iane, pa ifo, a ao wha malolo le tātou matai siri le lang. Ta wala atu i fō mai, ta wala atu i tausi mai pas. O tui, o fōsinga, o wala au, o taotonga, o kipikipinga, o mea umana, e tawala atu waile alofa o le atua, e tu sai, mai ia, whaamanianga, a wale soifua maloloina, au isi la, ta mamtina matua, e mumusu e whaile mele, e mumusu e inu wala au, e pala ai e whai e fūsinga, e pala ai e whai si me, a leo te whai atua. O tau ie whai ere ngā luenga lea whaaloto i whale o le wa ai o nai o tātou. Te maam tina mātua po le sui fo i o lātou la ei, ave le whalta ele, wha malu i lātou, whai male alofa. E o le whekaka i songa i o wa masi, ma vai tino nai o tātou, te maam tina mātua. E tau whaau le ole. E tau whaau le ole pe e ustai e whaile mele pele. Ia wati ngā nungo fia de tino. Ia uta wona sa i fwoi malawa pale. Atalofa whapitola wa i le tina o le tātou wainga. Le fionga ia tino whamele a via e sera. Alole soifo manuia malofo i le toa. Whamalosi. Ngase fo i o le tino. Ia, mai se fo i o tau. Le au tausi mai pasi. Au pasi ngai mkwa le aima se se. Kasi alea fo i le fo mai pasi ngai ngā anga si mai ama. Ma le fionga ia vui. Rabi bika ku foi la ke yo vui na me ia le lei amalo ele na luenga le lo foi o tou ia tau si matua i tonu lo tu fale o monta malawa apena fo i le tatu te matua ia masoe tauli Josefa atalo fatu le tātou por Clambe. Ia manse fo i lātou o lo vaia o ia le fionga e fotino. Ia va pe fo tu mai tai Airline. Tamo vai singano ma foleni. Fatalo fatu ma fa malo atu i ngā luenga le lei o lo whaia. E le ngata i lea. Fatalo fatu i le maftanga tina ma ta mama tutua le na whamliu ina mai le tātou se i fo i leo le sit sending New Zealand.
o le whaliu nei le nā, le ngata i o tūtei tai. E le tō whai a tele ai Edmund Puni, ia wha pia foi le fionga tō filau, Esther tō filau, fionga le aloli i a whulea, i semi whulea, i ma le whale tua i a sene. Ia mai se foi le tātou a onga, o le tātou a onga o le foa i vau ese, o lo o lātou tautuaina, le ava i aso ngafua o vai i aso mua o le masina. Mori atu fo i le whaftai a te utau o le au ngā sese. Lo tau wanga le lei i so se teimi e whailoa i ai i le maftanga le nei whaliu nei le la. I lona tau a fiafi. Alo le ngā lulu e whaftai atu i ngā luanga le lei o lo whatino mō na i o tātou ta mam tina mātutua. Ai ala le tangata fo i lea. Mana oi ave i lona tina po lona tamalena malanga mai Samoa. Wala i fol telefoni na teli ai, o lua tasi, ono tasi valu, o fa lua. O lua tasi, ono tasi valu, o fa lua. Ia bo se avanoa. Ia ele na o tato fo ila ia na man malo mai, mamanu ia ele se i fo leo citizen. Ai mo nisi fo i tamam tina matutua. Fia maua se me mafuta i ai. Maisi tama, maisi tina matua. E maua ai le whelangolonga mai, maua ai le teimi e ata ai, e se whasoa ai, ia, maua le tau mafa le lei. Ia, whapea nā fo, ina whai le tātou pele, ma le tātou pingo. Ia, ma tātou mulu ngā veve. Tātou whai ngā tala, ma le whai tala, e maari, awa o mea na e whai e tō ina mola matuen ia lātou iaso ia lātou te whaidua iai. Lea soana nafi, whaidua inga fo ia le fionga i le pāle mia, whapea fo ia le vasengo le au tūstana. Ia, nala o whalongo tuai na loka, na tāo fie leo ma loka i se tasi o tamaita i tūstana. Olo nga lue i le newspaper o le Samoa Observer. Ia, ona o le tua inga, mane mōrianga. Ia, olo whaasanga i lava, e turi au pū, ma tau mawhai e sa ili ni mea. E fōringa mai, e whaale tonu ai ia le fionga le li pāre mia malona a inga, e meise si ana whanau. Lea olo o lātou whewa i e li poi, ma pui le saunga le mū o le lātou ta mao le pālemia. Malia se iei se teimi o nā, o le whai le tātou polo kalame. Ai, o le ala wa tau fia, ma wa toi te tala nei tua. Ai wa umalava o na whai o na mōrianga. Ua avea lava fo i lea tu stala i le maitau. Ma mea ua anga i ai ia selangona o le pāle mia. E winga i le newspaper o lo ngā lue ai ia le neita maitai. Ai lau whautuanga o le matai Samoa o lea o se tusitala sinia ma se tangata whaasalau sinia o le sui fo i o le tātou whaalapo patonga le Jaws au tusitala Samoa. O tau, nei o lo ngā lua lea tau te mālmala malei mata upu ia o pu ai le wha o le pāremia ma o tau. A whaila o lo iai di matai Samoa o lo iai tonu i malatou mālmala malei e se ala sa o lo tonga whatu stala ma le au whaasalau. Ai o le atu nu ule whai i le mea lea e iai lana tū ma le anga whaata malihi o le vāta ngata ma le vāta puia. Lala le mea o le whai ai se fuafuanga i le mea. O le atu ua i lava whapea e whi nauru tangata ia i lana ai a te tau wha le tūstala. No right is an absolute right. Nai man malama le ai. E le ai se ai a te tau e o lava i lau tūstala.
Tātou te sori lava le tula whono pe a whai ua tātou whasiotia le tamali anga o se tangata aile sao ni tu wainga. O le al me whai. Whaasifo ma whaato ese ma whaalelei le wā. Ai lau wawa ai atu iei ni mata upu lea. O le whai ngō fie ia. Ai le ma whai o na fō. Ai se am. Tele le wha maawalunga ma le wha sausili. Ua wha polo kiki la ngona o le wha tinoina o le tātou ngā luenga. Ai ngalo ai le vata puia. Ele na o se whai pule le whai iai mea ia. O le tai tai o le pale mea o le atunu. Isn't there any other matai or someone that holds a title or a someone that understands our culture and traditions that works for this organization and media outlet? Ona le me wa umi uno tō whapena. E leo pōpea se no o upu masani le nā. Ia le lau tō wawai atu nei ai. Police have charged Samoa Observer senior journalist Marietta Ilalio with 2 counts of defamation following a complaint from the children and the sons of Prime Minister Laurial Malia Tole Watea Schmidt. Ai a fia toi foi. Ma le isi foi ali I malu o le malo. I le taufua le swafa ma ngā yoinga ua fai I ai. Isia foi tamali. Ma whapea o se mafua anga lea. Ua fai ai le transfer ma ua sui ai le mea ua ave I ai e fai ngā luenga ai. E ala le na o le ua watu ai la ufautuanga. Wha atu stala sinia fa pena fo I whaasalelanga ma se matai tausi a inga e mawhai ona fo I whaafita uri o mea nei whaapea. O mai lalo. O mai ilalo le tātou tū ma le anga le nā Samoa. Ai le o le sāwha whai ei pēa I lunga I nā. Ma whai ei lava le nā manatu whaasau sili. Ea mai ei lalo I le. Ea, se me le anga. Lau tau wha malulu le pāremia. Lau fionga le li pāremia. Wha malulu atu. O winga maanga lava nei le tātou whai ngā luenga. Au mai a vātū sa mātou leo. A whai fo I wasasi de la manga. Ia, ma tele lo fina ngalo le li teitai. E mātou te fia militino. Ma fia asuvai le vai tele lea. Danga whata hua ia I mātou. No mātou wala awina. Ile nei ngā luenga. How simple is that? Te wawa ai le whaingofi. Alo le nā fōi. Wa tusi whalunga. Nā le lua lava leida e alu I lunga. Ile tau newspaper. Mawha tuu se kona e tuu wai. You know, a little statement of an apology. Because al mena luti lo ni nai. Fefete ai o tau whatu whape. Ele ise mea le au tau whatu ese e fua. Tia le mea le whatu ese le mea le tamali. O le mea le tupu. Ai le loa la. Whaise mea whapena. Ia, ona I lola ia lea. E te tū whanua ele o se tupu ele o se tamali I e te loa sau I lalo e whafo ai le vālea. E mata ngā. Awa e alua e whai atua tala ia. Te ia o ina matua ulu fia ai se la ngona wha maulalo. Ia la sisi ale fu al tangata ia malana pito la. Ai whatalitali il palmia. La tala il palmia. Ia. Mai tau te sila fia le me fai. Te le tau fai atu. Ia. Ma vivi I foi le palmia. Le ulua I tamali. Le ngato ai tele sa vea salo malifa. Na whawina le ngā luenga, ma whaatuina, ma whawaina le ngā luenga le nei. Awa, tau te sila fia le lei. I vaenga whaate mo kalasi o le lalulangi nei mātunu.
tusa lava pele ai se tu e a ngai le malo. Ai le poutu leo le media. Male au whaasala lau male au tustala. O le tu lava le nā e a ngai le malo. I le tau mana o mia se tu a ngai po o tu le epa po oi la tau le nā. The media will become, the fourth pillar will become the opposition itself. Wai fiu le malo e tau fiu fi bai ala e whanga kui wa tu vatasi i lau whasale lau ma lau tu stala fiu ale malo e whai atu le mea lea ala e whanga mai ala i loke ki alisi kuskala watu i le mea alisi whai kakala ma sau i o ma lisi tau whaleanga zoli te o ia se Faiva le lei ale tātou ngā luenga. Aso nafi, whaalawi loa e le fionga le li pāremia. Le apatu o le malo, malana whainga malo, o iai nei. I le ono vai aso lea ua, savali le fito vai aso talu no tūlei mai. E whaatino, ma ia whaatumu uma pū whangota, o matanga luenga, ma sosa yete, ma whaalapupatonga uma, tu ma oti ale malo. Wa totofi iai whaatonu, wa totofi iai te fono, wa totofi iai sui lango lango. O lea matanga luenga, ma lea matanga luenga, ale malo. Private enterprises and also non-government organizations, including government enterprises and independent private businesses and companies. Ia lea la ua whaalawi loa i loa. Ia te fono, ia whapena fo'i o sui lango lango, o whaatonu, ia masui o vaenga SS. Mai to sfulu mal to ono la ia vaenga SS sa whaavai. Ma ua whaatotonga, ua whaatangata. Ua iai i latou mai le pūlenga latou te whaia tonu, whaataa oto fuafuanga whai. A lea matanga luenga ma lea whaalapu tonga. Ua pasia e le kapineta, e le amatanga le neiva i aso, ma ua tofia iai, e avea o te fono ole whaalapu tonga le nupi whaa. Samoa's National Provident Fund. Se tasi lea o tutino le malo, ua lata i le lua i le tolu piliona, tā la ana aseta o lo o iai nei. Tanga luenga tonu leo lo o fai iai i a sao fanga, ale au fai ngā luenga uma le atunu. Ia ma au fai ngā luenga le malo, pisinisi ma company. Ua tofia iai le fionga i a Tangaloa, le tuasivi tautai. Eddie Wilson, o ia lea, o le te fono fou, o le awa aia le matanga alwenga. Ma le tua fou i le matanga alwenga le nei. Lea sa se ai, ia, whailama tātou tilo i fo iai pā iai nā iata ina, le fionga le nai le palemia malana kapineta, ina ua mai au na lātou filifilia, ia sui o teito tasi, o teito fono whapea foi ia le au whaatonu, i to tonu o matanga luenga ese ale malo. Ia, o i le sa se ai le sunga le pali tele, panoa, ia, ua whailangi le whaulanga, ia nātou te wawa ai atu iai, i le sunga ia tautai tua sivi, Tangaloa Eddie Wilson, whapea fo i male minsta o whaamsidonga, le fionga atu i ngamala. Ia whapea fo i le minsta o tinam to mai tai male poloketi, o le tasi le miliona, mahanga whasotai. Le sunga ia le filofi moe wha wo. Julius Akui ta whafunai. Ia, whamalo atu. Se wo mamae, ia, masani fo ina o tau whafonga masirisila iai. Pea o whaatalano ina ia le fionga ia Tangaloa, Eddie Wilson. Ia, o le sunga le na ia pali, o le la whaasolo tu lava, o le la wa uma ia, le nupi wha.
tātou se e mai i le Samoan Development Bank, le fale tupe o atina e o Samoa, lea ua tu la i mai ai, ma tō fia i ai le tō whai le li o le tū, la vea tu pa i pe star lua, la vea. Ia, o le tātou te whono fau le nā, mo le fale tupe o atina e o Samoa. O le si pe o le atal na le sa vane nei se ilunga se tilo tu e pe o te manatua i la tau nei. O pe o le minstau tu pe maua le tunu, ia le na minstau tu pe maua le tunu, ia malafonga o le afionga ate o mtavui, le ataua tala lei paunga au paunga. Ia male sunga le pali i Willie Nansen, o ia le na ua avea nei mapula sili, o le Samoa Port Authority, ia ma le tātou vaa fau le vevesi e nei, i le tatau na whaanga ioi, ma whai ai ia whela ua inga, o loa, le Samoa Forum Line, le sunga na pali ima. O maila ia lea, e le teitei fono, o le teitei fono, o le teitei fono lea o iei nei, le sunga ia pali isi osi Hansel, o le teitei fono lea, o ta'alonga o peti petinga and Samoa gambling, ta'alonga whaitupe i tutonu o lea tunu. O le whalaputonga lo na wha lea na fili iai, ia lo lātou te tai, o le tamaitai a Teresa Dawn Tangi i Lima, o ia leo se tasi o whatonu, mo le Development Bank, ia, e tō tele ia tangata o loa, tō fia iai, whatonu na Development Bank. O le whatonu fau, o le tifoi whatonu o le Development Bank, ua tō fia ma wala wina iai, ia le sunga ia tō fia tau loa. E ia teimi o le amau i foi ia ata nā. O le whatonu, o le si whatonu leo le Samoan gambling, ia po ta'alonga o petipetinga i tonu o le tunu, ua tō fia iai ia le fionga ia amtua nai, whanga i vau. Kasi nā whatonu o le Samoa gambling. Ia, o wau, yo, ia ta'alonga whai tupe foi lele pe o le tātou pinko, ia la foi whai le mo le ponesi, ia whapena foi ia le casino, ia o le koe whai inka ku ngā solofangua foi lele. Ia au te lo lava, ia le teimi e toi whai aile le ta'alonga le nā le Samoa turf, ia po le racing in Samoa. O le whatonu o le EPC, o le whatonu fau o le EPC, wa tōwhia i eile sunga ia papali i Stephen Leota. Papali i Stephen Leota. O le sunga ia maulolo fata Wellington e Malifa, ua tōwhia e avea ma whatonu o le ofisa, ma le whaalapu patonga o taui mo whaalawe lave whafosei. Maulolo fata Wellington e Malifa, ia stasi vo i leo tu stala. Mai le tātou Samoan Observer, ia ma se li i tu stala whaasalaunga. Le fo i masani no tau silsila i ai. O te au maia fo i ma whaatala no atu i le tele o nisi teimi i le ngate le tano ava i ava pena fo i le nganga i fo Faiva. So maulolo fata Wellington e Malifa o le whaatonu le nā. O le whalaputonga o le ACC, ia, po o le whalaputonga o taui o whanawelawe whafosei. O le fionga ia le lua tutongi mai lei, stasi leo tamali i ua walawina e avea ma whaatonu o le Samoa Housing. Fale uma o le malo, ia, me la yo whalo le malo no Foiminster, lea o le malo, ia fa pena foi fa ululunga o isi ia fa la puputonga ia o fale umana o le malo ma fale o le fa nga i pisinisi ma company
ua tofia iai le fionga ia le lua tutongi mai lei o le whaatonu le nā o le Samoa Housing. O le tofa ia le alali mapu o nā muritalo o ia lea ua walauina ma tofia o le whaatonu lea o le vaenga o le wha mamatoto ia po le unite lea o le dialysis ia mo i lato ulono wingo i lato umane ia o lo wha mamaina o lato toto i masini nei ia o le tau whaatonu sili fou lea o iai nei ia le tofa ia le alali mapu o nā mulitalo ia o te masani lei fo i lea tamali i sa mātou whaafsangai mulitalo ma mulitalo o mātou ainga i sa alua fata i le tuua o le malo e le sunga ia mulitalo winga ese o le sunga ia sau ngafa fetu ua walauina ma ua tofia e avea o le whaatonu o le whaalapu patonga whaasaientisi ma suenga whaasaientisi todo le atunu le SROS vaenga la lea whatasi ai ma le ofisa o lo ia Siria Samoa ma le matanga luenga o leo leo la toula ia lena tāpena nei ia le tātou newly launched testing kit o na tapena ina le tula fono whatasi ai ma le testing lea na mua lua tui ai lava ia le tātou ma testa ia le toto le tātou ali pārmia po ia ni drugs po ni meo ni fe au mo ni fala au whaasa ina fo le lo feta fea i tono le toto le li pārmia le au mo le result pe po le almela o ia which is something very good and positive o le tātou talanoa atiri ia i mata upu ia ma isi whaatonu ia e le whaaso atu ia i o lātou swafa ia ma matanga luenga ua tō fia iai tātonu le tūlai lima tātou wō ia tātou telefou fo i mai whaau wau ia le Gagaifo Faiva o Samoa ma le atou severe se iuli i le nei asu tofi o le whaatawhiti o ngā luenga. In this update, the Emergency Management Minister says people should avoid evacuating at night as downpours and gales hit Northland. Whangarei District Council and Far North District Council have both declared states of emergency, with flooding shutting a number of highways and local roads. East of Kaikoui from Doubtless Bay to Whangarei is covered by a red heavy rain warning until 4 a.m. tomorrow. Orange wind and rain warnings are in force for several other parts of the upper and eastern North Island and some areas in the south. Mark Mitchell says the risk triples at night. If you're concerned or worried about floodwaters, then make a decision now in daylight hours and move yourself to a place that you feel safer. The country has more diesel supply than thought yesterday. Ministry of Business, Innovation and Employment data shows we have 46.4 days cover of diesel either here or on its way. Data published by MB yesterday showed just 18.1 days worth of diesel in the country, with a small amount more expected before Easter. Kate Rickard has more. MB says it's clarified its data to show ships currently discharging fuel at ports here. Overall, New Zealand has about 2 more days cover of all fuels than the data showed yesterday, with a combined stock of 48.6 days. A landmark trial in the US has found Meta and Google responsible for intentionally addicting a young woman and injuring her mental health. A California jury found the Instagram and YouTube owners were aware their app designs were dangerous but failed to flag the risks and cause substantial harm to the now 20-year-old. They've been ordered to pay $3 million in damages. It could set a precedent for hundreds of similar cases. ASB is warning customers to stay alert with a rise
lies in scammers pretending to be bank staff. The scam calls are asking people to verbally share verification codes to access online banking or directing them to fake bank websites to enter details. That's news. In sport, one of Manly's favourite sons will walk back into Brookvale as an enemy for the first time tonight in League's NRL. Daly Cherry Evans starts for the Roosters as they visit the Sea Eagles, for whom he played 352 games. After walking away from the club last year, Cherry Evans is unsure how he'll be greeted by the Manly faithful. I'm not going to know what it's like to walk in there as an opposition player until Thursday night, so there will be new emotions that come with walking into Brookvale as a Rooster. The tight-knit nature of the Hurricane squad and the direction of the Super Rugby franchise have made Brad Shields' decision to re-sign for next year an easy one. The Canes' fourth most capped player has extended until the end of next season. Sprint legend Michael Johnson will refund more than $800,000 he allegedly secretly paid himself prior to the collapse of the Grand Slam Track League. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Walter VLT. Siki mai au fika ile pese fa apaleni ai lauva alele awane ie fa atali le talofa bano ai le tali va ile fe ela le ta amio ane itipu ai o se fa la lave eva mai o e awale popole se tu malo ale fe e amole lue o se mo ise ova se lue tu ai lue lo ile fe tu ai lue mai tene mai ile pese tu lue ale pia de ole fe esa utala le anga etele imawaina la umai le sawa ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai se tala fae va sa mai lunga lue le yo se moi se ova se lue tu va lue lo ile fe tu lue ma etene mai ile pese tu lue mete dia vale fe La muli o le tatou pol kalame o le Gagaifo Faiva au ina atu ia te oe ona o le lango mai a le tatou fale mai o le Pacific Specialist Health Care i ona fale mai e lua i te tonu o fiti i Nandi Masuva ia awala vanga se ngase o le fatu ia manga se ngase o le kanesa mo le tuai le fa malo mo le fa aftai i li fa tonu Parish Kuma ia fa pefo i le fionga ia atoma fo i polu tai akui
Ia masatasi fo I alo le tunu. Le tamaita ia luai pou o malo Christine Finau. Ia le teine o le ataua. O le ainga I le tai. Whaftai nei tamali. Ia ma le lātou fo I tautua o lo whaia pēr. Ia ma tui nātu I luma o le malo. Ina ia lātou sila tutoa. I le tāua tele. O le whaonga ino nei whale mai whapitoa wā o tono o Samoa. Tele le ngase o le fatu. Open heart cardiac surgery, but ele mwhaina whaiai. Na o le tasi le tātou fo mai o le professor le sunga ia asiata Dr. Satu Poitea Viali. Mai o ia fo I lea na whaila recommendation I le teimi o le mātou whonutanga ma le fionga le Minstar. Whapea fo I le task force a le Ministry of Health I tono Samoa. Au mai ai ia lana whautuanga. O se mea e te tau o na whai. E le ngata tau ngofie ai lata mai I a fiti. Mo le whemalanga I o tātou tangata mamai ma ngase. Patino lava I ngase I e lua. O le fatu. Whapea fo I ia ma le tūlanga o ngase o le kānesa. I le teimi lava leo o lo whatino ai, ia me o transfer I e whatino mai fiti. Ia o lo ngā lulu e fo I le Pacific Specialist Healthcare. Ia I se tūlanga e te tau ai o na whatūlanga ia le whausia o se whale mai whapea I te tono le atunu. Ia o le nā ua mai o na whailo fo I le Pandemia mo le Minstar o le soifua malolo ina. Le tūlanga tā ua tele malo lātou taliaina. O lea fo I wha moe. Fo I lau tala I le mata upu lea o I lātou o tamali I wa walauina whaatumuina pu whangota ia po o waenga o pu lenga te tele a whono ma whaalapupatonga ale malo waenga tu maoti pisinisi ia ma company fo o le fionga ia tupuola tupuola sapolu o stasi lea o tamali I ua avea ma whaatonu wala wina o le whaatonu o le Strauss ia po suenga wha scientisi o le tofa ia whaolotane pa o ua tofia e avea o le whaatonu o le Samoa Shipping Corporation ia po o le company lea o le whaalaputonga o vaa a le atunu o Samoa. O le fionga ia tangaloa tupai afa o stasi fo I lea ua whaatonuina e se e ai le fono whaatonu lea a le Samoa Shipping Corporation. O le sunga ia Michael Robert Rankin ua walaulia ma ua tofia e avea ma whaatonu o le Samoa Tourism Authority ia po o le vaenga le ia le pulenga o tātou tangata tā whao asia si mai atunu o mamau. Tasi lea poutu o le tātou a tamau a inga o I lātou e asiasi ma tā whao mai I le atunu. O se tasi o tamali I ua walaulia e avea ma Pulesili o le Samoa Port Authority ua tofia iai ia le fionga ia pali I Willie Nansen mai ua lewa fo I tausanga o iai lea tamali I tonu o lea whaalapu putonga o le whaalapu putonga pulea ia tātou wafu ia whapea fo I le tātou vaa o le Samoa Shipping Forum Line. Ia o tofinga na e se fulu maleono na whaatinoina le kāpeneta le amatanga o le nei vai aso, ma ua whaalawi loa ina ia nofo sila fia ele atunu I la tou nei, ua whiriwhilia, e a vea ma whaatonu ma te whono, o whaalaput putonga te tele ale malo, lea alo o maua mai ai ia se leni, e fesosoani, ele ngata I ngā luenga, mō tangata lau tele, ia e whapena ona fesosoani ai, I tupe maua, ma fesosoani ai I le tātou paketi o le tala whaatau au tū o le tupe, I lea tausanga, ma lea tausanga, o le tala whaatau o le tupe. Ua whaalawi loa fo I le fionga I le Pandemia.
ma lea whaafitai i le tō wha, a le mālo ma le kāpeneta. E le tō iai se pisa, ma le fete na inga i le whaonga ina o le se fulu miliona tā la na wha me alo whaatu e New Zealand, tawala atu i le Defence Minister, on o puipuinga o vaa o le military e whewa i ngā tai whale po o le Navy, ia lena fua i atua i le se fulu miliona, mole i tu malo sa fata tasi, ma sa fata lua, po o sa fata atoa. Ia, le nā ua, tau nol palmia. Le aia se mea le malo le a whai iai. A o le teimi o iai le whai ngā malo fio me. Le minority government, take care government, po le caretaker government. Na whai ai a le whasoa a le sa whapito. E ave na o le 2 miliona. A o le si 8 miliona. Ia, e whaasafua i matanga luenga ese ale malo. E mese o le maenga o le puipuinga o le sisio manga. Malsaunga le mu peita iane. I le tula i mai o le sunga lauli o le mali atoa. Wa manino ai le mata o le vai. E le atu ua e le malo ma whaia sana whaasoa whapena. Wa oma whiutanga inga o le atu usao. Mantua fo i tolu choices le na iai. Mua ia iai se konsale. O le konsale le nā. O le anga lue ma se komiti whaapitoa. Ale malo ia whatasi fo i ma se komiti filifilia. Ale fionga le li whaipule ia tu ia. Ia male tu malo sa fata. Ia lato te posi ma whaaso soa. Ma lufi le se 10 miliona ta la lea. O le si choice, o le tuu ina atu lea. I le malo, lato te whaatinoina. Ia le whaaso so ina mai o le se 10 miliona ta la. Peita iane, ua mai a suanga le vatele. Ia ma fetu na iei muniao i le fionga i le li pandemia ma le kapeneta. Ua tonu ai i lato. O le choice, po le filifilinga. Tu uina atu sa o lava i a ao o whaipule. Ia mao latu i tu malo, e mese lava le tu malo sa fatas 10 miliona. So, there you go. Thank you, Mr. Prime Minister, and your cabinet. You've done the right thing. A sasi ai i mamisa ai makausa pelua i ta fata. O latou lava ia lea na latou lufi ina le latou selen. Nothing to do with the government of the day. The money is yours. $10 million will be in your account. Lea masesene tasi tu ua. Ai le bata upu lea na ta ua i fo i e te tau ai o na moa se tupe le tu malo si umu. Po le fio anga si umu. Ona, na tau tsi la fia le leia. Na ona e tu lava le mangatolu i si umu. Alu le wala i tai le ai. Na ona e tau matau lava e tau lo i tawhito ala. Tilo atu i ngā tai, o la e ta oto mai i nā le vaa. Whafsanga i tonu a matawhito ala. Ola na winga, nā le tasi o lau laa mai si umu e tawhito ala lo. Sa fata lau a mata. O le ta otonga la leo le vaa. Ma nai suau una tutoe ai. Manatua e tafe le au i lalo o le aliti tai. Mai le na o sa fata a toa e a afia le mele. E a afia i fo i masi umu. Ma isi fo i tu malo anga i atu i le atu fale aliti. Se i tau i le matangi. Ai a mi milo mai fo i le atu sa fata. E a afia uma atu ai a. Ma le atu matautu ma le fanga. Lela, sa i le fina ngalo whapea, o le 10 miliona le nā, e tufa mo nu uma ia wafia, peitai, wa tasi moe le whaafitinga le malo, alu sa o le tupe lea, ya sa fata la tau ia. Si umu, wa uma whaona calculate, ma wha mau popo mai, e le vaenga o le Navy, ya po le maritime, a New Zealand.
o a foa I ai se tupe tusa ma le whātesi ma le lua miliona tala. E wha so sua fo I tangata anu uma o le fio anga si umo. O pisi nisi ma I lātou na fia lo lātou ta mau a inga. Ia ai mai se fo I lātou e la lango ma wha lango pea. I le taumafa mai le sami ia ma le ola le lei. Their livelihood was dependent upon the coastal areas for fish and for food and for an income. Ia, me ta ule nā, I le whaafonga mai a le tunu, I mata upu ia o lo vevesi e nei, walanga o le au mai lungo isi polkalame. E awa avau, mawhesiri solo isi o media ia tule epa male chapipi. Ia, ona tautu ua ia la ia lea, whapea. Wala na umi o na taufi le tupe se I uma le whainga palota. Ia wha o ngā le tupe le nā e whaima whaato sina. I tangata o le I tūmalo. Lei se a ngā whapea nā o iai. Na whaatalitali le malo I le tonu e whai ma le tonu mau tutu. Lea la o tasi ai le wha mmoe. Ave sa o pēr le tupe ia sa whata. Awa, o le whaatal no ina, o le fionga le li whaipule ia tu ia pai le toa. Le uto wawa ia tu le atale na. Fōringa Mr. Mai wa ai le ai o le wa ai te le wa. I le lola po lan me le a whaine I ai. I le mea lai ta oto I nei le li titai. Pe whaima mata anga fo I le mo turisi matangata e malanga mai fafo. Ia maanga I fo I ai I ngātai. Ia, pe ole a toso I lunga le waa pe tipi tu lau whaafonga le tunu. Ma vai nga ese fo lele ma lau mai I le pau matu pe lau lungo seisi wa. Me lal naile I o iai ia suenga. Ia pa o se tala fo I e whai. Ia ma se tonu e ta oto iai I le numana. Ai, ole mea ta uolalna. Ina wa whaatal no ina se tasi fo I polkalame ia tuia. Na turi au pū ai tuia. Po le aso na tali tonunga o lea wa whaalongo. O le ale maua ato e sa whata ia le tupe 10 miliona. Ai po le aso na tali tonunga. I le mea lea wa whai e fo se soli tu la fono po oni whainga whaala tua. I le tau fio le tupe. Mai e tatau na vai lua. Isi umu maisi nu uia mafio anga. Na afia le suau o le mana wa nui. Tali ia tu ia. Ne ai. Tasi ale bea te mara malama le iai. Ina wa umana tali noa ma le te tai o le malo. Fatali. O lo o mau popo ma mau tū pēr lau tō se leni. Ele ai a se pene wa tō esea. Ai se teimi. Sei mai ale lei mea fuafuanga le malo ona tu ina tu le la ua fa maunia I le saunoanga le fionga le li palmia ua tu ina tu atoa le tupe 10 miliona. Ese mai I le tupe le ua tu ina tu foi ele malo New Zealand I le afio anga o si umu mo le la tu foi fasoa. Ta ua le na mo le novo silafia ele tatou tunu. Toi foi mai la tala I le mata upu lea o le Strauss, ma le whaatinoina, ma le lato ngā o sia, o le masini lea o le a whaie nei test. Ma su e ai ia le toto, o tangata umalawa a mata mai I le pale mene, ma le kapeneta, le fionga le li pale mia lea na whaatino, wa umana whaila na test. Random but compulsory drug testing. Hello, we got a mail in now. Ele se alo mai le mele. Ele se alo fanga pe te lafi pe awal mele la fai e te le lolo o le la toso mai o e fai lo tui. Le anga ta o tu ya te o nei o tai au tu ye o tai au e vidi mai ke le sau ngarbe. Alo ngape ke o kongi favose I alo pase se punga le va ai lele I kuila ma manua e lafi e me no foi. Sorry wefa.
A mo tai uma o tau ia na o tau sisila tu ia. Ali ima ta mai tai na o uma na whaia le testa le fionga le li pārmia. Yeah. Nobody is going to hide from this. You are all going to get tested. Umatu ia le pārmene, fa solo i oi le tua ngai ka whiwhila pe a test lau li inga. E vako e mai e kuile le limba. Ya po fe mai se fa mole a pe a kuilo ka vai. Le ai se si to e alo i le whaingo le test le wa mua iai. Mua i malai ia le fionga le li i pāle mia. Ya, tātou nofum whātalitali. It's going to be random, but compulsory. What does that mean? You don't know you are going to be tested. And compulsory, you won't have an excuse at all. E makwa ia la tātou mata. A wao le mea a umi a whapeo le na e whaia nafi. E a tolu le ile tolu mahasina o ta vale a ia le fuala au whasa ina ia mamea nei tono lautino. Lono winga la a whape tuia tunei oe. Te le lola pe na whawhena whaile le test. But whether it's a urinal test or whether it's a blood sample. Ia po se oral specimen. Ia pe whaini whaua, pe tui lau toto, pe vatu. Ia e umau lela whaalawi lo stemi pe whawhena whatina. Ia po ole tau ala tu fo i le fe au vai po le fe au la tamai tu lo le whafonga ale atunu. Awa me umana o me wha scientist. Su e ai ia. Ia le mea le i tonu o le tino o lili. Test mai makamai kai. Le ai ase o se wha inga a leo o alu nei. Ele maua mai inka mai kai se ko lua pe ko ko. Uma mai ia le pale mende. So mai ai matangata whainga luenga uma le malo a mata mai a te outou o whaululunga o matanga luenga ACEO, CEO o mai uma. Noe. Pe mau pango ka ikale whaile testa la wari i. Ia, wha mai ai i leo. Uma leo wha solo i whaia onga. Uma whaia onga. Whaasolo i isi tangata whainga luenga. Ko uma pulenga sau i tangata whainga luenga. Ia mantua whoila. O i lato uma i e apalai i tofinga le malo. E whai uma tau test. E mai tau blood samples po tau po ni YouTube. Mara tube po le whaongai. E fo mai mo e mai ia se toto ia test umala ma nei e tele le vaenga mai o se awala fo e fe so sorry to why ile campaign ma le fa la wi lo le o faia nei e le matanga luenga leo say no to drugs ya umal na fa solo ngi I auluku fa solo I foi au look fa solo ange oi for mai o for mai nurses aluange I le vasenga o fai fe up se va vai la pesa o le tala la uli ia le tu ia nei ia fai fe au va mai o is fai fe au vo ia talo fai le au finga benga le tua ile ise nganga fa pena ai le tama tala lele no fa va tu nei ai o mai le na le Pacific Media Network lo ta o mai e ai le fa au au te le ta o tu pola le kalesia na mo ai le fa au le sios fa inga le ala ta mai nei lava ale leo ya ta o tele o le
Whaalawi loa mai e le fionga le li palemia. O le teuina o le tula fono a le pisa a. Le matanga le wenga, ma le whaala putonga la tau te wa aia a toa tangata whainga le wenga le malo. O le a le teuina o le tula fono lea. O le teuina o le tula fono lea. Ina ia ave ese ai le mea o lo ta oto ai le tula fono. E pei e fōringa mai ai, o se tula fono e whaasao ai tangata whainga luenga le malo. Ina ua lātou solia ni tula fono onga, pa o le tango vale fo i tupe, ale matanga luenga. Wan mele nei ai, whai mai. Na o leo tengia oe, ma toi whaatonu malapa tai oe. E toi whainga luenga lava oe. So you see, the damage has already been done. Lots and lots of money have been ripped away from the department, government departments. And then it's just a pure warning and a reprimand for that public servant. And then what? Mamafatele, ona whaasala leo oe ile tasi le awhi tā lai tutong. Ai, e te toi fo i mai e toi whaingalbenga. Ala ia tu inga mea valea vapea. A o lale pui le tangata na te ngauia, le se lauta la. Mai le company o le aliki. Pui le tangata tolu masina na te tango limba. Pe tango vale foi i se lua se lauta la. Mai o ia Frankie. Le se senga te li la le na. Wa te tau ai o na o ina. I la tau o lo ngā lurue i ngā luenga le malo, ma tau tua ina le malo. O lea lava tau te tau tu i le whaamatalanga lea o lewa na whai. E lea popole iai leanga o mea ale malo, o mea whai tele ale malo. Tele isi tama whanau o lea tunu. Ele onge tangata maonge anga waa. Mato mai alo matama whanau o le tunu. Ao le ta a alo i tangata i tutonu i. O te matua i ta lia ina ma le nganga whaafitai. Le whaatino ina o le swing o le tula fono lea. Which means that in every government departments, there are culprits over there that are still working up to this day. And they have already offended and re-offended in these government departments. Tau, sui, whatea, ave morianga i leo leo, ave morianga i le ofisa o le loia sili. Na ia prosecutor i tangata nei, e ula le malo, e whai le malo malato, malako ki finga, malato bread and butter. Ia sorry wefa. Na lewa matana ki lingi mamale le mai ia mea na whainga whaavai na whaia. Le lafo i tu o le vai e le to ina leo lewa na tau na whaia i ai se ngā yo inga le lei. Ina ia wha mama uma se ai i la tau ia o lewa ona se e ai i. La tātou o le malolonga fo i mai tātou talanoa. E le tulanga o le iai tāpenanga fo'i a le atunu ia ma le tātou malo. Ina ia lava. Petroleum supply to be maintained so that everyone gets a piece of that. Wa le o tātou vavai nei, tōsu mai nei le tai au. Le nale ua tolu tā la 5 valu. Ia le valu tas, le iwa tas. Ua tolu tā la ono 10 valu. Ia le iwa 5. Wa lua tā la iwa 5 ia le tiso. So can you imagine if anything happens to us, where would we get and maintain to sustain the petroleum supply within the next 3 months? Ia matatu tala noa i loa. Ile sao ninga Donald Trump lai fai. Wa fai nei le taua. Wa le inisi o mai o malo au fatasi, ma isi malo le neito.
Ia, maisi fo I vaenga o Peletania le malo tele, United Kingdom, and even the European Union. Langiroa, Donald Trump ile meo le microphone for my NATO, we paid to defend you. Where are you? You are cowards. Yo, for my man, NATO, ya ayalo valley. You started that war. You initiated that war. So why call on us now? We don't want our people to die for nothing. Yo le tali na ia NATO mai sia atunu na se tu oi pe se ile vailanga mio. Malele ma fau iso I fua maola o tangata. Wala matia. Foi mai da mai al malolonga lea. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. tomorrow. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upeka tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o he tālo whalawa. Isa ia fast food o lana whai ua tolu sifuru manitasi. A o e whaatalitali I le alii. E toi whaafowina lo lātou malosi, lātou te si ia e apa au, e pei o aeto. I le susuenga I le manulele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manulele uma o le vani manimo. O le si malosi iai le aeto. O le aeto e mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manulele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui o le aeto o le manu lele lea o le oreva. O le ami o le oreva. E lele le oreva nofo I le tua ua o le aeto ma tui ma tongi. Pe ia futi le hulu o le aeto. Ai vapela e le papole iai le aeto. E tu ua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e aru ese ai ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le maulunga. Luma lele I lunga. E o lo I le vane munimo lea ua le maa nawa I le oreva. O na oso o se lo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o leo lo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatalitali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase taubi. E iai le saurotonga ma le manuia I lona muli pea ma whaatalitali I le atua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai I tamai o rewa ia, o loo lave mai ia te oe, whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga
O lo o te mai ia tātou, mai ia te ai. Ia ole me sili o tātou ona whai. Tātou pipi ia Yesu whātaritari, le whāpipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lawa. Lata ia Yesu. O ina, e le mawhai ai e le whili. Ona o so whai ma toi wha lave mai. Ia te oi. Whapipi ila i o apa au ke ruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukos Malima minuta muri o le tātou Paul Kalambe le so. Ia, o le Gagaifo Faiva, watu le whabalo ma le whaftai, ngā ruenga le lei sa whiangai ma le atunu i le nei vai aso, whaatawhiti tā walunga i le aso atai au. Ai, ia lapta inga ia lo o mai o matangi, ma lo longa, ia me se fo i o le timu whaau au pea, mo i tātou i lunga i au ki le nei, o lo nawinga. E o tuala i le whai unga le vai aso. O lea lava e timu, ile iaia se taimi ua masele ai fo ile pe tau file mu ile timu. Ialo no winga, fa i tete lunga o le ala tele, ile tūlanga o le sao, fa tūlanga ida, o omana tu matambanga. Ile fa pea o lo tau tū le sao, e te alu se lau kilomita e lunga o le awala. Alaiti lo e masese, drive to the conditions of the day. Ia maua fo i te fia poko mai ala kufua kau muli ku ole. Ole ka avale alisi. Wa pipi i tele. Have a safe distance between you and the other car in the front. Ia, ta uole nao le saunga le mo, lapta inga a o tūla lata. I le manava o ngā luenga ole nei fo ia stofi. O vaangalande o le ta ua mai o mamawhai. Northland, east of Kaikohe, from Doubtless Bay to Whangarei, was under a red heavy rain warning this morning, with locals warned of a threat to life due to the rising rivers. States of emergency have been declared for the Far North District and Whangarei District for 7 days in response to the severe weather. Ta ua tele o leisi vaenga atoa Northland, Auckland north of Whangaparoa, Great Barrier Island, no whanga umana, o no whanga umane, tu titi ale i se no whanga ele o yei o tātou Samoa. The Westland Ranges, the Coromandel Peninsula, Hunua Range, whapia foi the Bay of Plenty, le watu leanga i lalo i Waikato, ma leitu i sifo whakatane, Taranaki Maunga, Tasman, northwest of Motueka, Male Richmond and Bryant Ranges. O kilani nei. O lo iai le lapta inga mo Great Barrier Island, Northland, Coromandel Peninsula, Waikato, Taihape, Wanganui, South and Central Taranaki are all under an orange strong wind warning. Ia lena, patalo whapitoa i le tuafine ia lei ataua e meline, ia whapea fo ia le fionga ia ita o te mai waite le talu i nā i pōkeno ia ma le whanau. Elvis of Samoa, whaftai le sortai mai i le auli nei, whaftai le tuolo mau fo i lo lua soifua, ia ma le malosi. Au mua ave ia whapea fo ia le whaletua ia au auna. Ia maula koe wakulua vai a voka. Whatalo whatu i le tamā ia tu ia lii. Ia whapea fo i le tina. Ia tapu i tea. I nai North Shore. Ia ma le whanau ma le ainga lii. Whafte ia tu mo whamrianga ma whamisenga foi. Ia ma le whaaloalo māwalunga. I le tu uai o le malo. Ia ma le usuia foi o le whono.
ia ma le wala au pa ia le tua i le tina o si o mātou wainga whaftai tele lava mo i lātou uma o lo o au maia o lātou a nganga fo i wha maise i le tūlanga e pei o na iai ia le mana vai o ngā ruenga ale tina i le nei o langa o isi vanga tā ua lea o te wawa ia tu a maise tātou ua le mele wei nei all the matua taungata lava pasese. Qantas has announced that the Jetstar will cut some of its critical New Zealand flights and citing a rise in the cost of jet fuel. Ia vai le melna, leo fai atu ine. O le taua lai fai o. O leo o taungata atu i matatu pasese. Le mela il tebil nei tu titi a o lunga le afe valu salau i le return. Le alu ma le toe sau i lunga le New Zealand. La umuna fa la wilo atu le so nafi ya nisi fo yo o malanga e fa ale va le New Zealand le va fa le olo ma au kilani nei le ua fetu na ima ua tau fio le mfai ona fa o wina ia na fo i fai nga malanga fai la sa ia i le teimi na sa puka isa malanga i teimi ia o malanga e fa ya sorry we fa alu tu va fa le polar se si tu langa tauna on fatino ai e lua malo le fai un le vai sul dei ya le ngata e se tasi o te mali i longa i fatunga o meo pese le o to la langa uma mai lava matoe po e atoa pese tu ai uma ale tima o le li fai fe au le sunga ya fafo stasi na wa malo ia male fa mautu mai o le fionga i le minsta o le soifua maloloina a o le toi taliu i lo tātou watanu pele i Samoa. Ia, tā uole nā. I lau whalongolongo atu i le tūlanga o iai ia musika ale tiama. Male sunga i le li i whaife au i a fafo. Peo i lātou nei original members o le tiama. O se ngāru wenga tā ua tele le fase e atu o lātou tā leni ma lātou musika o pese o le tāina o la au o upu o le a fase e atu i a lātou whanau o lona winga o se tūlanga le lei tele ma tā ua le nā e pui pui ai pea lea fo i tā leni ma lea fo i whaamdianga le tua i to tonu o a inga ai maise o ngafa o i lātou nei sa lātou fatuina pese ma au maia le fia fia i a nganga maloto tangata e whaamatala ai le tala i le teimi na tupu ai le mea ma le mea o mea o whainga upu whai o malo ia o porokiki ma mea umawhapena o teimi o whaamai o teimi o maftianga o teimi o aso fia fia o pese na au mai ai ia le savali ia nganga maloto tangata. Mai le aia nisi o tātou e le pese i pese ia le tia maa. Ia pe ona ia i le sunga ia le lua vilieru ia whapena fo ia le sunga le ti akono po le li awa o fo ia yopu Faivalu. Ia ma le li whaifea. Ia wa o i lato umane sa amatal nei o fai pese lawi loa le tia maa mai toa mua. Ia, wa umana pese fale mausau. Pese voi e fa lalulang. Ia le o i musika ma vivi inga fa le nganga e vi ia i le atua. Ia, tulimata i mai mamata i tuina ia fa talinoanga na i le asto na ia sau nei. Ai maise, o te whalongo, e aise fuafuanga o lumanai ia o le a whafonga ia le atunuu i whatunga tuwai umane ale tia ma wa uma ona toe au mai ma teu ma ua pue nai fu i se ata video e mana ia tele ia o te tulimata i mamata i tuina le nafu i vaenga e wha popo i taleni so we look forward to having these guests on Saturday with our Tano Ava show and our Tano Ava program this coming Saturday and the weekend.
Tātu sia le lofa mleanga le tua te atu e lo tu sifua whatali e le tātou whasisilanga lea. Le I ngalo I atea. Ai tā ua tele ia wale whamui o le ainga. Ua au le toe tāngo fia le whamsinonga. Whamsinonga lea o le fionga I le lii. I le lii sui pāle mia o te iloa o se tūlanga pangatia tele langona o le fionga I le lii pāle mia ina ua awhia se tasi o ana min star e sili o na whatutuina ma lango iai ia le fionga le lii pāle mia ono o le tele o ngā luenga sa ia tau aben le ala ia o whaalawi loe le fionga le lii pāle mia sei toi tanga I matoi sila le mata upule nei. Ai mai se lava I whaamsinonga I nei mō lianga whaasanga I ni soli tu la whona I whaia I le teimi o whainga palonta. Na pau lava le nei o le atu nuu. O leo tel tonu le Pasifika e umalo lava le whainga palonta a ngā I loa lava I whainga whaamsinonga. O le ase a wala e mawhai ai o na tātou toi tilo ma Ia ini teu unga o le tula fono o whamsinonga. Ma tula fono foi o whainga pānota mole a ngā I le numana. Awa, mela leo, tanga imsi sila iai. O mai lava I le taimi o le whamsinonga la tauia. O le tāwhatolu leo I tū tau a ngai. Whea ngai o le malo, le pāle mene. Le kāpeneta ma le pule whatonu, whatasi ai, ma le tūtino le whamsinonga. Awa pei o na pau leo le tūtino. E sopo loa lavala na pule. E le ngata e ui na whapea mai. Parliament is supreme. The reason being is because they are lawmakers. O la tūtiute le nao le whau le tūlafono. O le tātou vaenga o le kāpeneta ma le pule whatonu. Reinforce the law. O le tū o whamsinonga. We interpret the law. O le mea la lea, e whau mai o I le pāle mene le tūlafono. Whamatala ma whaui ngātu e I le whamsinonga le tūlafono. O le mea na utou whau mauina I o leo lea whamatala I. O lona winga lau le mea lea o te mawhauwhaua o iai. How can we find a system within Parliament to remove this awa pe o le pule malosi leo le whaamsinonga. E lea I lava sisi mea e alofanga I se I vanga nā ua toe liu le tō wha le pāle mene ini teu teunga. Now, how can we re-amend these legislation already being passed by Parliament and it will be interpreted by the branch of the court system? Ina ia tāu fia ai lea mea. Ia tāu fia ai leo I whaamsinonga. E le whaingo fie, wa uma le whainga panota, wa uma ona fili tānganga. Le kāpeneta, wa uma ona whaatauto. Ai toi o mai fu ia. E whai atu ia I le pule le whaamsinonga. How are we going to find a system? And perhaps the answer to this lies within Parliament. Au ala ni tu la fono e mawhai o na tātou whaia. E toe teu ai le mea lea. Ina ia au ai ni toe a apatu le whaamsinonga. E matua nunuti moia. Nei unga ole tu la fono na whau mai tutono le Parliament. Sa no le fionga le li pārmia le pō ana pō. Ai o no whanofala foi mo mawhawhau mo tustusi mawhawhau ngai ai. A wai le whaingo fie.
I feel for Toi Lupe and his wife and his family, his children, his environment, the whole scenario, the village, the people. Tātou te tilo ia I le mataupu lea. E le ngata fo ila I le nā. O le tātou tilo I se tulafono e au mai e le pāle mene. E whaingata ai I le whaamsinonga ona toi sopo loa lana pule I mea ia. Ai mai se la, le tā ua I tono o le whai unga lea. Ua uma o na whaia le mali lienga a sui e to lua. Tui loma, ma toi lupe. Whatasi ai ma le pulenga ma malu ali, mwhai pule e whale a lili a toa. E ave I tua ma teu ma tausi le file mu o le tu malo ma tangata. Lea la, na whaatanga ai e le whaamsinonga. Se isi tu e intervene. Ioi. Lono winga, se isi tu e whaalave I le mata upu ata ngata e ona ia, the original case. Awape ole. The whole scenario stemmed out of the intervention by HRPP and it was allowed by the court system and those that presided over this case. O le tali ni nai lo tali tununga o le palemene. E toi whau mai ai seisi tu la fono. Ia awa le manuia o whainga pānota a le atunu mo le lumana. Ia le whalau whatali ia le si le whainga pānota le si foi la me tā waitele. Counter petitions nei na avese. O le mwhai foi la un toi maumul maulua. Le si mea tā ua le manu o mantua. I le toi whao ngā ina o affidavits ai maise le ai o ni tangata. Wana o ni a nganga mani meo ni fasi lau pepa e whaia iai le whaiunga. These people have to be subpoenaed to present themselves and turn up physically I le taimi o le suesua ina le matau pule nei. Fasi silanga e tau walunga iai le fiafi le nei tau tauia wha maene o taino loto o pa ia sau nga tā Samoa. Mai lava I le tai sama o le tui manu o se ia pa ia. Anga lenga na tauilo ai manu o malo a wai le ai se tau tai. E poto na te toe to e sea pe toe suia ai a wa wata oto a o se ala o. Tulou na lava. Ai le avatele ma le whaalo alo. Fasi sila tuai I suri uma lava. Po suri moni ma feoi o ena soifua mai I le tina I a tau mai nu mau. Po mau o tanu ngā manono ma vai lima. O lo o a fio ma lala I so o se tafo le lalulangi. E whapea. O le a whaia le tātou whailua inga mulimuli I le a soiva. A perila lua afe lua sifumaleono. Le I tūlae lua I le aole. I le mauta fono o le tātou a inga lava I tanu ngā manono I Samoa. O le wha moe, o le sa I lia leo stasi e tausia lo tātou a inga. Mai le I tū tino o tau mai nu mau, po mau I le swafa a toa mawha I upolu I tanu ngā manono. O lou le awai mai, o le ale tau fia ai. Se fina ngalo e autasi ai, mafurisia I ai, ia loto mawhina ngalo le tātou a inga masui o le a awai le aso lea. Tau pule ola ia le lofo ma le anga leo le tua, te i atu iai, ia lo tau seifua, I lea lava aso tau po ina. Whaamina tuatu, a fio mai ma o mai ia se taunga. E whai e le tātou tali ngā sua o le au auli. Whai e mali whaalualo se nia, e mafa vātau o le teitei fono o le maafutanga, fua tino a loi lilo mai ava, o suli o pala I ali I Farani, tu veve tua sa seve, o suli o mere tu veve, pala I ali I tai a kui, o suli o lo toa a kui, o simi chi cam, o suli o simi chi cam, ma koroseta manase, o suli o toluo manase. Ia, whai o male whaalualo. Alo whamai le tua, vai lua tusa so tātou manuia.
Mangalo fo se leo le o una tatou whailoa I le aso atai au e tawalunga iai ngā Gagaifo Faiva whaafta yatu Pacific Specialist Healthcare and Hospitals in Nandi and Fiji. Ia manuia fo I lau telenga siu manu tātou whailoa I pēr I le aso atai au mōlo malosi malosi I kua lau lei. Le atunu watoa watoa I lunga le tātou api e fōringa ma le tātou Facebook page ma le tātou YouTube channel. Lo fatele mo oe tu fol tato por klame fe lo I la so tao sui fu ma I manuia. In this update, a new report shows Air New Zealand losses could top $200 million as fuel costs surge. Research by Forsyth Barr shows the airline could see a $226 million net loss for 2026 and just over $148 million in 2027. Kate Rickard has more. The report shows rising fuel prices as a consequence of the Middle East conflict could add up to $5 million per day in additional costs. It states Air New Zealand may have to cut capacity further after already trimming it by 5% for the next 6 to 8 weeks. A $50 a week tax credit is officially on its way for some families hit hardest by petrol price spikes. Parliament's passed the third reading of a temporary in-work tax credit. The boost lasts for up to a year or until the price of 91 petrol stays below $3 a litre for 4 weeks in a row. Whangarei's mayor says recovery from January's wild weather still hasn't wrapped up as more downpours batter Northland. The district has declared a state of emergency for 7 days and so has the far north. Mayor Ken Cooper says they've issued the state of emergency as a precaution. Not only do we have this weather event to contend with, but another front potentially coming through on Monday, so we'd like to get ahead of the game. A former Meta worker claims the company knew the dangers as a landmark US trial finds it liable for a teenager's mental health. A jury's found the owner of Instagram and Facebook, as well as Google's YouTube, were aware their apps were dangerous by design but failed to flag the risks. Former Facebook executive turned whistleblower Arturo Bejarin testified, saying he warned CEO Mark Zuckerberg of those risks. He told CNN's Aaron Burnett safety isn't a priority for them. It's more important to compete. It's more important to secure kids. It's more important to create something that is designed to capture as much time and attention as possible. That's news. In sport, a 3-time NRL Premiership winner's tempering expectations of Warriors playmaker Luke Metcalf as he makes his return from a long-term injury. Having recovered from his ruptured ACL ahead of schedule, Metcalf starts at 5/8 in tomorrow night's clash against the Tigers at Mount Smart. Former Roosters standoff Luke Carey suffered the same injury in 2021 and says Metcalf will take time to get back to 100%. You're probably right to go after 8 or 9 months, but you're not fully good until between 12 and 18 months. You don't just walk back out and you're back to normal. Sprint legend Michael Johnson will refund $860,000 he allegedly secretly paid himself prior to the collapse of the Grand Slam track league. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio